Berarti secara tidak langsung reng bini ini kamu nak akikir lebih nakoen daripada oh. Ini nggo. Mbak anu mun akikir lebih sara daripada ajin. Manganjak laki kir manono. Ya jak kuneng bini melolo bapak seorang nah. Jak kuneng bini melolo. Saya salah aki. Tapi saya laki juga nosa open. Pajujur ke si bini. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perlu ika kali. Bak bener lagi pak. Orang laki nikah lebih takut ketemu ben orang bini seakikir menoloh daripada ngatela jin. Bener? Bener? Oh bener berarti. Bener berarti. Mak titireng kan toh. Sayyidina Umar kak dinto barada puna lekana. Sayyidina Umar kak dinto alumampa ajin ngolatin dek yang bejeng na Sayyidina Umar ajin buruh saking wibawan ben saking ikatakoen Sayyidina Umar mangkan panjenengan mun compoon bede ganggu na jin panjenengan kun karito olesen Umarul Faruk yata selabeng ontur kapijina tapi pada suatu ketika nalekana Sayyidina Umar atokar sareng rajina Sayyidina Umar atokar sareng bu nyai Sayyidina Umar tak bengal masuk ke dalam. Berarti secara tidak langsung reng bini ini kamu nak akikir lebih nakoen daripada oh. Ini nggo. Mbak anu mun akikir lebih sara daripada ajin. Manganjak laki kir manono. Ya jak kuneng bini melolo bapak seorang nah. Jak kuneng bini melolo. Saya salah aki. Tapi saya laki juga nosa open. Pajujur ke si bini. Siap? Mbian montro andi keturunan muljo mumpung makin bulan molot saya ngak mbian palebur jujur ke si bini. Siap? Bi gule beri naoning karena reng bini kak dinto bararabu bisa menyimpan 1000 rasa sakit tapi tidak bisa menyimpan rasa cemburu walau sesaat. Hehehehe. Anak reng bini masa kak dinto karena reng bini kak dinto diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat dengan hati artinya wanita itu harus selalu dicintai dan disayangi bukan untuk disakiti. Allahumma shalli ala Muhammad. Selake pak upen ke sebi sebini juga pak upen ke selake makle teti orang mulja katoron na juga teti katorunan mulja keng sapa ora nah tak usah pas penopen gelu maksud tu penopen gelu katipun apa tak usah teneng sinetron tak usah ngucap papa mama ya demak ngucap papa mama iya mun neng kota kak pantes ngak pak Kelebun ngucap papa mama pantes pak Kelebun. Bapak mau kemana? Pak Kelebun mau kemana? Ibu Kelebun ditanya lagi. Bapak mau kemana? Papa mau pergi ke kantor. Dasinya mama pasangkan. Mama mau kemana? Mama di rumah saja. Jadi ibu rumah tangga. Bangun gula ban bian macam-macam ngucap papa mama. Tak parah kak mulai dari kak. Papa mau kemana? Papa mau ngari ke sawah. Mama mau kemana? Mama rakura di dapur. Ampun, si penting pada para open. Pon lanjut ki. Kon berem pada kana. Ayo lanjut. Allahumma shalli ala Muhammad. Pokon mun ki abun tok gelu tak kira nyaman. Gonteng gelu pada tak nyaman. Sogi gelu pada tak kira kita tedung tak nyaman pokok. Miskin gelu pekuasa ki ate. Ayo. Dak mesti nyaman. Deng sedeng. Ya pondeng sepoten kula. Syukuri yang ada, jangan pernah berpikir sesuatu yang tidak ada. Minabi beten kaula ben para ajunan lebur nyokoren atas nikmat si paringaki Allah dan kula ben para ajunan, maka dan kula ben para ajunan bekal paringna nikmat si luar biasa tambeun nikmat sareng Allah. Paringin sareng Allah tambeun nikmat si luar biasa dan kula ben para ajunan. Amin. Maka diri kak dinto dan kula ben para ajunan bekal jadi orang seselamat dunia akhirat. Yang kula yakin panjenengan sehadir siang hari makin panjenengan insyaallah bekal jadi orang seselamat kabeh. Amin. Makan beda istilah orang ni kemontro selamat ini kesarat berdempak. Siap? Bi kula kebalaan bi kula kebalaan nah bian ngamalaki. Siap? Bian montro selamat tu amalaki ni kah. Orang montro selamat tu syarat berdempak. Pertama, hafalaki kah? Orang montro selamat tu pabenyak nyoon selamat. Senomor 2 ajelan selamat. Senomor 3 cekut sekut nget kasih andi selamat. Senomor 4 mun andi PC amat selamat. Hafal? Pertama, orang montro selamat tu syarat tu pabenyak nyoon selamat. Senomor 2 ajelan nang jelana selamat. Senomor 3 cekut sekut nget kasih andi selamat.
Nomor 4 mun andi PC amat salah. Kor segi tambahin boleh mun terojan selamat aman to anan Pak selamat benih. Sawarana tunggu dulu. Sempak ni kagak ada apa lagi. Pon pertama pabenyak nyoon salah selamat. Artinya para rabu dan guluban para ajunan montro selamat tore mulai mangken abali ke Allah lebat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasemak ke Allah lebat baginda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pabenyak atiker pabenyak mau solawat maupun makin bulan mau maulad panjenengan lastari salat montro selamat te ceru keburu pabenyak mau Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam beningat dan kuluban para ajunan pun apa sih yang melaki pun mari baca Allahumma lantas jalan keburu Pak digulai kebala orang ni kemun lebur mau salawat orang ni kemun seneng mau salawat nasib si asal tak pati ontong nasib si asal tak pati bagus yoba sareng Allah pati nasib si ontong yoba sareng Allah pati nasib si bagus bangasapona juga bekal teti orang si selamat kapi korsitung palebur mau salawat timin Nabi Khidir alaihi salam gak dinto para rabu mereksanin ndak banyak-banyak orang wali tentang situng amal situng kelakuan sebisa ngoba nasi pa orang sila catat teti orang seta ontong yoba teti orang se ontong yoba teti orang se bagus ponapa mal amalan sebisa ngoba nasi pa orang gak dinto ternyata falam yujibni ahadum minhum banyak-banyak orang wali tak bisa jawab pertanyaan Nabi Khidir hatta dhahabtu wa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi Khidir pergi langsung dan bertanya langsung memberanikan diri untuk bertanya ke Gusti Kanjeng Nabi. Kenapa dabun Gusti Kanjeng Nabi? Engki Nabi Khidir bada. Kenapa? Idza kana yukthiru minas salati alayya. Bila mana pada kabulan Allah umat tebatan kaula dabun Gusti Kanjeng Nabi selebur mau selawat katan gula nasib siapa asal tak pati ontong. Nasib si asal tak pati bagus yoba teti orang si ontong yoba teti orang si bagus. Alhamdulillah. Bunga tak bunga? Bian montro andi nasib si bagus nasib si ontong palebur mau solawat ben orang gak dinto para rabu minabi lebur mau solawat ponapa se kahajat gak dinto paringin teka hajat seteje sareng Allah kon lebat solawat panjenengan pabenyak mau solawat panjenengan paringin teka hajat sareng Allah lesan se asal tak pati manti lebat solawat lesan dadi lesan si manti teka hajat bigule kembali lagi As'ad Samsul Arifin gak dinto para rabu nalekan natimin menghadapi penjajah ke As'ad gak dinto tidak pernah gemetar dan gemetir artinya tak takut nalekan ngatipin penjajah nalekan bom yon talaki ke ajutna ke As'ad ku kena adabu bom saya asal leleduk sarang ke As'ad ku netutin semangkah sampai telo kali semangkah di santrine eporak bom saya asal leleduk titik semangkah. Ini kemudian orang peratu beda sampungan ke Gusti Kanjeng Nabi. Coba ambian ben gula marin pah pleman. Melebar con sini gini bayar kak si dairo. Pas tuting marin. Bok mantiongku yang lora. Rokok. Rokok sampai telo kali. Bok au baji Samsu. Oper letuk kapi. Anapa? Karena abak ki tandi sampungan. Ini kata bun Allah dalam hadis qudsi. Abadi, hei tangkabula, anallah, sengkok re Allah. Idza aradtu syai'an aqulu lahu kun fayakun. Engkok remon tero nyiptaakin sesuatu, engkok kon gare adabu. Kun dadi fayakun, maka dadi. Fa'atini mara yang bojeng repot taat ka sengkok. Mara pasemak ka sengkok. Aja'al ka maka engkok bakal ditiakin setuju masyarakat bojeng, taqulu li syai' montero sesuatu kun gare adabu. Kun dadi fayakun maka dadi. Artinya pun apa para rabu? Abak mun lebe disampungan ke Gusti Kanjeng Nabi. Abak mun lebe disampungan lebet Gusti Kanjeng Nabi. Senyampung ka Allah, abak mun bede sampungan ka Allah. Mintaan apa bae sareng Allah paringin teka hajat. Kor pasemak ka Allah, pataat ka Allah. Lebat pasera, lebat Gusti Kanjeng Nabi. Mbian montoro rezekine lancar pabanyak mau selawat. Si tandi cutu montoro tulian di cutu pabanyak mau selawat. Ambu lah jadi macam dul budul roga. Taring lambak ro budul ka lambak ro lah. Mangken ni ke budul Arab tak pate baju. Budul napa sih baju? Budul Jepang. Mun lambak gula ki montu karo mari ngalak wudu ibaca falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim acelen mas lebat persimpangan ya bas ben santri bini kobosa
Alhamdulillah mantih. Iya. Ya biasa nak kena adat ngodaten kak. Ku tak lepas ada ban lamba biasa. Asyabab syubatum minal junun. Nak kena adat ngodaten kak dinto ketuan sifat cabang beklek kileun. Biasanya menang anak muda. Jadi mun santri setiang mun tormator ke kiai jak beni tormator. Abdina tormator ah tak ding santri lamba mun santri mangken beni tormator abdina curhat teu. Si bahasa mangken. Beni stres mun santri mangken dak mah galau. Geleri barin santri jompok sebelum belemanan. Assalamualaikum ra. Waalaikumsalam. Apa jom? Abdina acur hati ra. Iya. Tepak ke santri papan takai mun kan. Ada apa jom? Abdina galau orang apalagi Quran tak sok masuk abdin teromole. Kebelar ramun kun teromole nya. Makin ni ke santri ni ke tak pahami sareng santri dimin. Mun santri lambek make kun mace ya arhamar rahimin tak pati tepak no. Tak hahi hubah tak ada ya no. Satiyang kita pun santri lamba minabi santri dimin ilmu nasukuni tapi barokah anapa pun santri mangken ilmu nu banyak mata pate barokah karena ketakdiman ke guru ampun sobung bener cok mun lamba kan biasa kun santri laki si bekal ngakal lagi mun mangken meni kun santri laki maki santri bini bekal ngakal mun sana gulai roma di santri bini santri anyar kin tak ngebone aja diri dimah takok tepak diri pakong mun tak ibeki mole, mun tak ibeki etin, pas jang makejang, enggak ring kejinan. Situng bak to, iya sareng ring sepo, sareng abah kan itu ya. Macain lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Alhamdulillah beni jan baras jan sarah. Ya mana apa? Pada remak santri ni hari ah, pada remak ah, muncek pon abdina, pekta peleman, metu sambil mulai ban, mumpah muk ngabuk tengah jalan, abdina mari pengalaman ketika dinto bang, lamba abdina pun tak pernah ketika dinto, ya biasa kan, tuh mumpah masuk YouTube berbahaya, ya biasa, semua orang itu ada masanya dan setiap masa itu ada orangnya, pon. Ru'ya tak gelem baras bitan gula pek ta peleman bah pakon pek ta peleman bah da iya ya iki dinalah telepon ring tuana kok apa serah ka beun jere kok mangkate oncengan iki telepon sareng beten kaula ring sepona alhamdulillah datang ke jompo ya nangis yo ring nyaman ring sepo ngatela anak lah kejang-kejang diri gelo nangis katipon apa kak dintora pek ta peleman bu pek ta peleman apa mun pah ngamuk kita ngajalan dah mun pah tak beres marena kila peleman depak keplang pondok pesantren marena beres mun tak beres kula siap titik antena titik potran ambian ongguan lah engki kula siap ya oleh segentangan nggih moleh nggih ya mun tak beres oleh engko ya ya tak le genteng engko ni oh epok tak peleman semalam tak ada kabar kula ngetek duh mun tak beres dok Allah pakai laku ni dan kuliah telepon Assalamualaikum Waalaikumsalam mak sobung kabar bu katipun apa saya alhamdulillah ra beres ra sehat ra TikTok semalam ra ada mun santri setia Allah mengkana jaringan tak pati normal mun banyak santri mulian capok santri banyak mulian jaringan tak pati normal salbut cok nengilun jalan cek benyan bener ki makan bian pangas teteh cek lah kala akal mun kanak-kanak makin mak le panjenengan gaduhan putra si mulya pon lanjut gi orang kak dinto pada bumi bede milabi bede sampungan pon apa asau sek bentah pakun mustajab panjenengan tero lancar rezeki nah pon apa asau otang alu bulu teka hajat nemu solusi kor lebat solawat panjenengan mun lebat solawat kuk laku bekal apolong sang baginda Gusti Kanjeng Nabi ning swarga Allah timit bade salah situng sahabat kak ditomator ka Gusti Kanjeng Nabi abdina tormator ka ajunan mata sa'a bila epon kiamat Gusti Kanjeng Nabi gawat pertanyaan sahabat atanya kiamat cek reng bojeng diberiin oleh saare oleh lemak buru kapi mak teti antara tanya kiamat cek saare pengumuman oleh lemak ngite kapi bener orang ngucap salam lah tak pati jawab mun dibariin saku tak mun kapi bener susu bir brand saya sangat ngebu jual 20.000 paju mun dibariin darin ngetek make kocor ben serapi kocor situng serapi situng lanten kapor sukuni atau raki ke kiai mak selamat mak beder yang sedekah je nanggung gede ya
Dari ngeteh. On mata saat bila epon kiamat Gusti Kanjeng Nabi. Wa mada adatalaha apa persiap nabaan bon mapah bongan latanya kiamat. Ajabu ajawab sahabat kak dinto pada Rabu la syai'ah sobung selain Gusti Kanjeng Nabi illa anni uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Sobung lain persiapan abdina Gusti Kanjeng Nabi ngadepin kiamat angin situng kenapa? Abdina cinta ke Allah, abdina cinta ke ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Kak dinto persiapan abdina ngadepin kiamat Gusti Kanjeng Nabi. Kenapa tebul Gusti Kanjeng Nabi? Antah ma'aman ahbabtah ben bekal apolong ben orang saya kecintain ben mun cinta ka sengko ben bekal apolong ben sengko arten pun apa siang are mangken betul kaula ben para ajunan bunga kala ben bedana Gusti Kanjeng Nabi cinta ka Gusti Kanjeng Nabi insyaallah ku laku betul kaula ben para ajunan bekal apolong sareng Gusti Kanjeng Nabi amin bekal dadi orang saya selamat keng kula yakin yo kina 100% kula yakin panjenengan mungkin cekaan ning tanah Madura panjenengan insyaallah bekal dadi orang saya selamat kapi panjenengan mungkin berada nang Peceng, panjenengan mungkin berada nang Epakong, panjenengan insyaallah ki berada nang Madura panjenengan dadi orang seselamat kabeh. Apa eka bala. Mayuk bah mulai mari nah. Panas rela. Jalap. Mbian jaja bocah. Wah, ujang diriku. Bon. Jimin Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bengkalan kak dinto pernah nyerat mim jek raja nah. Mim serat sarang beliau. Jabun beliau beda telok tempat sebarokah, beda telok tempat seminabi pendudukun beda neng tempat kak dinto bakal jadi orang seselamat. Kak Jumah sepertama isyarat sarang beliau tempat sebarokah ben seselamat. Al Makkatul Mukarramah Mekkah mim sepertama. Mim se nomor 2 Al Madinatul Munawwarah Madinah. Mim se nomor 3 Al Manduratul Mubarakah Madura. Mun ki cekaan nang tanah Madura insyaallah selamat kapi. Amin. Anapa? Barokah na benga sepo beten kau leben para ajunan. Barokah na guru-guru beten kau leben para ajunan. Barokah na doa guru-guru beten kau leben para ajunan. Insyaallah tanah Madura kak dinto di tanah selamat. Amin. Bi kula ditelusuri ada faktor lain. Anapa ring Madura ni mak selamat mak sehat. Situng jawabna. Anapa piten reng Madura ben orang Jawa mak reng Madura ni kamat selamat. Situng saya akan di orang Jawa. Reng Madura ni kakak seporana kal cengkal. Marah mentak aja. Apa dia tulisan reng Madura. Yang bakong bah dia tulisan. Dilarang kencing di sini. Ngereset sekuni japok reng bojong. Mana tegur, saya negur saya salah. Maka mingantom yan dong, jangan lebih tulis nah dilarang kencing di sini. Sepora jong, saya tidak kencing di sini, tapi saya kencing di sana. Tegur wala nak angkui masker, andi jawab apa? Mata angkui masker mian pak. Sepora pak, cetak uning siapa bedem bian saya nun yang kui begul masker pak. Di mah bedem masker saya kalau ngaki mun benireng Madura. Kule lebar neng corona ro lebar dina yu pak corona ro lebar dina beni pas kakalong masker ro angkui. Ya mun Madura. Vaksin taron ke Madura. Neng Madura di mana berkata mari vaksin banyak minum aing di mulai tadi. Allah keng gulu mari vaksin pon dugale alhamdulillah sehat nih. Sehat teges takut bila bedang teges belum sehat alhamdulillah. Keng gulu ngocak ke bekal Allah ben tau sasin vaksin ngocak ke bekal gula pon bian tau sasin vaksin lek tikal gula laku saya vaksin bian male sehat. Ya apa kak mentak terima vaksin TB deki mun mulai. Allahumma shalli ala Muhammad. Mun urus mangkanje pon gubernur Jawa Timur orang Madura itu sakti. Mun urusan carok reng Madura nang nyade, urusan apa stelipes alek nang nyade, tapi beriin ebri suwepan buru kapi. Allah mangkan ngocak gentak si bade bojong ngocak herah gendian lambek engkok laku yoker beneran sati ya kareben si yoker lambek kita mun ngabos orang bini acadaran serasa risih teroris sati yang tak laki tak bini acadaran kepi mangkan beda istilah mun reng bini nutup aurat kala bencadar ngereng madhab Imam Syafi'i mun reng bini nutup aurat tanpa cadar ngereng madhab Imam Hanafi. Mon reng lake reng bini ngangkui masker ngereng madhab Imam Jokowi. Keng kuli yakin panjenengan bakal dadi orang saya selamat kapi amin. Bon tore doa malarmu ke di sebojong enggak dinto di selamat.
Doa ki pak kelebun malar muka sekeluarga malar muka titi orang yang selamat dunia akhirat. Setuju saya hadir malar muka ku laku apolong ning swarga Allah. Rombongan ku laku masuk swarga Allah. Pimpin langsung sareng baginda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tare janjian atretan dunia akhirat siap. Mbian ku laku mun selamat dan gula tak selamat. Saya ngak sariyaki siap. Gula selamat panjenengan pada saya tak selamat. Bi dan gula sari makle pada selamat siap. Artinya ku laku selamat kapi amin. Sebade bojong ku laku rombongan selamat kapi. Bayuk rombongan di sebojong masuk kapi ke surga Allah. Ih, kau bisa menengak gari yang menengak ke neraka ngetek. Celep melihat ku laku orang masuk surga ni ke rombongan sobung cerita nabi ketibi jawat magawat yang di sedina engkau masuk surga ketibi ku laku ada rombongan ku laku kak makai si celok kor masuk kasih manis norok manis kak pada ben power wah saya jual loh kiluan loh tak kira manis kak piro pada si celok ada abang makai celok kor masuk ke rombongan tak rapa jadi nyak bentah engkau tina makai tak masuk surga mungkin sabuk ibun baba lah kak poton menilai lah kon lah masuk ke hampir nabi alhamdulillah tadi yang kuliah yakin majenengan teti orang yang selamat kapi rombongan ku laku bawa lebur tadi Allah mayu pimpin pak kelebun mayu masuk kapi ke surga Allah kau besar termasuk kapi kuliah yakin majenengan bekal teti orang yang selamat pon kol berapa lagi nak mayu mulailah terus lagi apa bu mak wat torok reng bini dia napson reng bini ini kepada men setrikaan oning biar setrikaan ni ke pak muni copaki tidak ada tak panas kemun kadung panas koton makin lagi buka pakun beton torok reng bini dia sampai bila bayi tak kira mari je saya ngak gula mata orang kepanjenengan terus aki mau solawat ke Gusti Kanjeng Nabi makle panjenengan teti orang yang selamat di sakak dinto makle teti orang yang selamat dunia akhir bangsepo boten kau laban para ajunan ngereng seteja doa malar muka seteja amal bagus siang are mangken yaturaki de seteja bangsepo sebeda iti sabejeng malar muka sareng Allah sapa ora seteja tu sana astana malar muka teti raudhah min riyadil jannah kebun dari kebun swarga malar muka ku laku apolongan ing swarga Allah amin pon sakak dinto dari boten kau malar muka teti ilmu sebarokah manfaat doain segak dintoh dari badan kaulah orang berlebih nanya on bangapora wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.